Sportski praznici u Zadarskoj županiji održavaju se na 2 lokacije. Besplatni ljetni program Hrvatskog školskog sportskog saveza u Sukošanu je izuzetno popularan. Okupe djecu koja inače ovdje idu u školu, ali im se često pridruže i djeca iz drugih škola i turisti. Kako ni ja ni kolega nismo u matičnoj školi tu, a dolazimo tu tako da dođu djeca iz naše škole pa se to proširi po Zadru i po okolnim mjestima i super se uklapaju. Naša djeca su tu domaćini, super prihvaćaju ostalu djecu, tako da. Pa tako na sportske praznike dolaze i iz daleke Sjeverne Amerike. Ja sam došao iz Sjeverne Amerike i kako sam došao kod sportskih praznici, samo mene mama pitala da hoću ja kod sportskim praznicima, onda je kao mene potpisala na sportski praznici i tako sam došao kod sportskih praznici. A imate li to u Sjevernoj Americi, te sportske praznike? Znači Hrvatska je bolja što se toga tiče? Puno bolje. Osim učenja novih vještina, dobro ovdje znaju i što je zdrava hrana. Vole brokulu, ali vole i ponešto slatko. Jedemo jabuku, ne smijemo jesti slatko, puno i zdrava je hrana, voće i povrće. Što ti možda od voća i povrća najviše voliš, a što baš ne voliš? Od voća volim jabuku, a od povrća brokulu. Voliš brokulu? Da. Zdrava hrana, voće i povrće. A što je nezdravo? Slatkiši i ništa više. Samo slatkiši su? Da. I torte i kolači su nezdravi. Koje torte su nezdrave? Od čokolade i ne znam čega još. Vanilije. To su nezdrave torte? Da. A koje su zdrave torte? Od voća. Ja znam jednu zdravu. Medovik. Od meda. Boban torta je zdrava. A što je to boban? Pa puno stvari, ali ne znam baš točno. Šta ja znam da je kačama zdravo, to mi baka napravi kao svaki dan. Ja to jedem i ona je rekla da može da se jede sa sirom ili sa mlekom, a samo može da se jede kačama. A još u kačame imaju vitamine, tako da kačama je zdrava. Još ako da jedeš sa mlekom, pošto mleko je isto zdravo. A što je kačama? A kačama to je nešto kao žuto. To je žuta boje i još izgleda kao nešto mekano. A iako su na sportskim praznicima neki ostali bez zuba, to nije umanjilo njihovu želju da se nastave igrati i družiti. Mi to pa će dati kad budeš. Malo dalje u Zemuniku nas je dočekao Roko, koji je bio iznimno uzbuđen da nam pokaže poligon. Prvi polito za mi radimo ovo. I ovo je isto malo drukčije, zašto trebaš ovo zavrtiti se i vratiti se 2 puta. I ovdje trebamo staviti nogu ovdje. I ovdje trebamo skoknuti. Trebamo staviti noge samo malo sklizamo se na guzicu. I trebamo skoknuti i vrtiti. I ovdje kolet naprijed ili palačinku. Mi trebamo dignuti noga na crvenu i ruke na žuto. Staviti kapice na glavu koje je boje. Ovdje je plava, stavljam plavu i zelenu. Ovdje nema zelenu, stavimo plavu. Napraviti ovako, ne možemo dirnuti ovo. I malo se ti zabuniš na ove i to je sve.
U ovoj se školi sportski praznici održavaju po prvi puta. Cilj je na sportske praznike pridobiti učenike koji nisu inače aktivni. Cilj ovih sportskih praznika nije u principu za te sportaše, oni su dovoljno sami treniraju i vježbaju. Ovo je po meni zamišljeno baš za učenike koji su malo manje aktivni, da kroz neke igre koje su njima zanimljive počnu se malo više kretati, zaborave na mobitele i da uživaju. A sudeći po njihovim izjavama, zaista uživaju. Ovo je čisto tako malo za zabavu, da se zabavimo tijekom ljeta, da malo susretnemo prijatelje i da se podružimo s njima. Zašto si ti došla? Već od rođenja volim biti aktivan, pa sam se prijavio i znatiželja me privukla ovdje. Ja sam došla ovdje zato što volim sport i volim igre. Zato što volim poligone koje nam učitelj stavlja. Nakon duge igre došlo je vrijeme za marendu. Što ćemo sad kad dođemo u školu? Oprati ruke! Ajmo u kolonu, Nina. Uz jelo ovdje uče o zdravoj prehrani i probaju neke nove namirnice. Sada isto imamo bljesku i previše ima, ovo izgleda nešto voda, nije, to je sok od bljeskave. A možda je netko oprao bljesku? Da, možda neko je oprao bljeskavu ili je sok malo ovako maknuo se. Dobro, reci mi što se tiče higijene kad je hrana u pitanju. Što moramo prije nego što jedemo oprati, moramo li prati ruke, trebamo uzeti sapun i ruke oprati prvo kada uvijek jedemo. Zato što ima bakterije za ne uđe nam u hranu. Ja uvijek volim pažljete. Paštete? Pažljete. Ne dugačke. Ne pa. Bagete? Što? A špagete? I volim da ručak, a ne pomešu. Salatu. On je zec. Jest on je zec, on svaki put jede. On je zec. Toliko voliš salatu? Zec. Jel dobra? Malo je dobro. Malo je dobro. Da je malo dobro. Za ovu godinu pozdravljamo vas iz Zadarske županije i veselimo se novoj.